Libini seven along Adaba Birta Thanang Sami Bismai Disopi, non Birta Thepi Pen, Arjita. Kasa Hampang Pen, Excise Department, Forest Department Lapen, Law and Order Department, Karbiang Long Atum Aphan, Sodak Pen Aronri illegal liquor, Horkijor, Dhaba Restaurant, Hotel Kula Thaihui along Antarlipsi, Inkirnangji Lapen, Kijui Kelang Picnic Spot, Public Place, Rata Chataya along, Horkijun Araki Hampang, Crab Thurthurabang, Hukum to Tede Nangji Pusi, Sodak Pen, Kasa Atum Chuning Lipon. Lapen artar ki jom inko rasia beratum aphan mate ki charli usomaratum aphan phangno ni dedangji lapen ke isi atum seta ki charli amo hena nathusi RDP nangji hor ki jora kulatle karbiang long kapaching thurnangji gali pusi kasa mai phupen ke isi ka chari atum phan jongpon jongsi ke isi atum karbiang long arat mate ki dukela kosomara phan langji mate paching thurji pulote hora dukan gali school hai hu ingpu ponra kapacharli awar saile pipon thurongte anso se karbiang long ching thurlang Lapen, Rada Hirjumi, Long Langputa, Kasa Song Hin Pen, Jongpon. News Text Report, B News 7. Non Birtang Ton Pen, Arjita. Munda prang kedong nang lapuson, pinangan peglong. Lasuban pacet ton ponsi, itu Excise Department upon Lapen Forest atong pang isi kido, kitok pondo. Adang ito point of demand kalahin na dyan. Point number 1. There must be a complete ban on illicit trading of alcohols in the roadside dhabas and picnic spots. Point number 2. The driver of all vehicles should be barred from the consumption of alcohols. Point number 3. The administration should impose a ban on loud music played in the vehicles. Also, the local police should conduct regular raids at the dhabas to prevent the possible illicit sales of alcohol. Lang ngunit point of demand ke Jongpon, at na solang klarada, pagkipathanjipan President High Council. Kardom, kami sulando arat atong panstame ngajong minit malong mithang asai he malong labang so tong sekot pen pherang ke mai pen duan mithang karbiang long arat phan si message mate di si birta kapacit tagia phan kachisipon lo la nonitum ke claim ponji la pen lada points of demand along kapachini dak non hajong pilitum dak katsai assembly long administrative akehai joyrong pi asangho alang li pen tham declare nasi labang so putha ke thini methang karbiang long arara phan kapachini dum jini hang la hello pi potsi ni litum la tong sikot mate la non ke isi mationg achiplo di November, December, January laan ke muni datum kijui kilang apor kachipi ahomoy apor nang lero lasi nilitum chingwai kono katsa hamthang song pen nilitum sulangu karbi aphan isi kepachini me mate kachuningri kipadupon na hello kasi pinangan atum nilitum aphan ani nang ki oita dupok ta hai mene pinangan atum ke alang tum lapuson pangdak det puta nili tumaphan akamatha akehe noahin da kamatha punta duta hai mini setame nili tumatha lo janon karbiang long hamphang song pu nili tunda ke chikrong dun pen mithanga karbia khe phan isi hini ningarong pen bani tum ningatlong pen ka cinkang tum lo pinangan labangso ki chu ki jut pulo raki rampong ki rim pen ili tu mi dong dong mi et pen pinang acham ke dam nang men suddenly accident po dak sport amat si apran ke dam nang lapuson chithelong ulo lapot si nili tum sulando karbiang long arat aphan kachuningri lapen akenang sot sodak nili tum la department ke thom aphan nili tum lo kido abang pethikon lo si ini tum pini masih pilih putar pini ke itum office ka bila pen job pilih long ada lo sitame nili tum la humbarani bang labang sualu bang pilih po lake excise department lapen karbiang long forest department lapen karbiang long along DC lapen SP apani tum labang sualu bang ke hodai dam po labang sualu hodai bang ke hodai nak nedet nangzi hodai nak nedet nangzi podim la hello nili tum akemang kono bang ke je non kijui kelang apor family spend la pen risoi jang atu ninge che perong pupo je picnic spot along
picnic along sitame picnic ningarong ke chulot tema sitame halada araki rampong ba hor ki junpen araki piong muna hor ki junpen araki kecipalit muna pen hada ningarong ke chu ki jundapen nang ke chuvoy unahut pinang an mune da tumapran ke dam nang kacingko accident na puson dokpit lapo si anchot tagalilang nilitum kimang bangke je pinaan arta ki kom excise department unta below 21 each atumapan years atumapan ke ningkan ko raisi pena ber atumapan ke lapuson araki ke chu drugs puno hor puno sita latumapan prohibited mane lang atumapan strictly labang so abangke khang nangi lake hala raki ki chodat tum phan sita mini tum tuning rilo nili tum phan apenia ning nang oila kai mene sita mini li tum bangke methang akhe methang longri methang homas bang la puson chiri lutang te aki me ang the ba ili tum tame aprang na ken kam ki georgia to war duji pukama tha pensi nili tum na bang so lam bangke department ke thong phan sodak pen ka tuning ria do bangke nili tum thik ponlo excise department na tum phan lapen forest department rumpan forest department hampir lagi pinang ko putang ke picnic spot anu bangke je daga bangke forest department kan si kacipahan kupon ke la bangke ini tum si example lo ke jongdam dak te bokhet adim ini tum siluni lo dipu la ke siluni dak ke joy ke ong nei ke dum dino sita mana ningarong ningarong picnic sudah popon lucu api hala da bangke suma kacilang ta mimi dat ayat adu cilang nudak dim adu family dampo halada borjun po pene mek lang ci kengkel ha hai hui ta du kok tiki lapo si noni itu masong pena bangke chuning rilo kado wit penta ili tu ningarong na sitame raki rampong pen aot adur ke mimi pen labang so bangke abidat nangji pusipulo la pen hada bangke non forest department mana itu sodak si chuning ripo hal ada ke arta ki kom matu hor araki hor ki jul hor abong ki ponlong bangke allow pipedat nai latoman hukum pipedat nai juilo ningarongan sitame picnic spot along ke tum hoki juna din kali mati di kasi anjot kali je nitum excise department bangke every public place ekdom mune tum khula along tim nai along ekdom citot brongko hor ki jul cilang no lapo sini li tum ang arta ke doa tumapha kabuji tum phan ki plan ki pi tum handa chuning rilo mane kidu kela ka tum phan lapen hala non ke charli obi kimia tum phan ke lang plot pen bangke lapo song claim credit nangji pu bang sini tum ke long ake pinangan tum bangke ke plan ki pi ba hala apor ki pedam po nani to wara tot prong konani public place along tala puson ci pamay chompor open for ki ju sedama hok pe bangke arta ki do tu ke thekere atum bang sila ha ke ciri tami japo nanji mati aphi ki du na to ma je non ove nangi tur mi atum ari su ijang atum ma la sila bang sora la so hor ki ju la bang sora ki la bang so drugs so biri ki mong labang so sada ke chu labang so ahor ki jun pen ilit to makhei long ta pinangan ka no hok do la se pinangan non suar loa hinga tum phan se tamile rok nang na pinangan labang so ahor araki pen pinangan ke cheplang nang ji ba kodakan ma limitation ta mela tum chibi the thedar tum ta do la pensi non pinangan ili to malong ili to makhelong nong me nong no nang ke klang la puson do ko la sini ili to ma hokpe to bangke excise department na to bhan se tame je non la dokandaro pona street vendor amokha dhaba samokha restaurant samokha elok ka lipin na bangke je prabjin mohokta angbong prabjin pe la so lokilo ekile logi pen setame kach ot phijia pha alang tung la bangso clean drive so program ki deng phijia pha ye tum su dak pen si chuning riji la si pining ri nang tu media thengno pen so langgo karbiang lo rak tum phanta isi la bangso kach don ba la bangso abang ke ni tum katsa bangso pen bangke
kedeng ponja pan cirai ponlo laposi pinangan ari so ijang atum baki cudet je nili tum pupe ili tum sokar bi tunggal na kama thanangji so ili tum sokar bi atum ke methanga porompon thido lake ili tum ahok bangke horta nangkok nili tum hala pan pupe nili tum hala dharmo pan pupe seta ili tum la public place along mopen picnic spot along dak di pupalang kada de all Karbi Anglong pan sini tum kipu la bangke methang Karbi tumta itumta chikroi nangi methang asumar do apia putum yong si open along klang sak pen rada thengno pen yong se ot adur chikhang khi pulote asumar tum ke son si chardi dun pomati lapo sini tum bangke kamatha da bangke non bangke arta ke koma tum rakiram pongpen bangke isila tum aphan sodak aron thik nangko Karbi Anglong along je police nangko ko police department mane administrative law and order ayun sitame la bangke sodak pen impose nangko la pen forest atum sitame methang public place along picnic spot along bangke arangki rampong hai horki jun la hai kalili kalang lang bangke hadak tapuson bang elok pipedak nangji lapen exercise atum sitame alang atum arondo po si Karbi Anglong along jitu exercise department atum sodak pen alang atum aron silangan po ate exercise atum claim pe melo purtang pe misen horki jun tame tum junrik po phandang itum pudun athe ladake mechot alam do senior citizen na tumki isi ba bale political party tum special occasion hala bangle lake bang chichini lo voi pi se tame non ni tum arta ke kom kalili kalang lang rada phan kalang plot pen labang so rang piram pong pen bang ke non labang so November December pen nang cheng po January February kasi pinangan atum ahe mari ke chipavir itado labangso ahor ke jun labangso drugs ke chopen hem along isi peaceful ave hanti po ave ningarong ning kan sam po ave lapen ahok pet ke laso ahor ke jun labangso anak sini itu mah bangke osumar tum handet la kanohok kali ipi pota kanohok do la peli people de la kanohok kali ili tu mas long ni tum Karbi ritini kilong tak kanohok do la peli tum pinangan lo kachali o somar tum sitame hem Halloween pen dak nang kachali ke rang atum la bangso artaki kompen araki ki tum pinangan akan nohok do lapo si nili tum pinipili bangke lake nili tum sodak pen deng ponji lapen department hanchuning riponji lapen non kevan media korti tum hanta chuning riduno nang tum mesen abirta atok ano atum aphan an mesen abirta kapacit pen je Karbi atum sitami aprang anak horta junang sitami aron pen kekecilan plot kali pen nono bangke mana di man cilang no daga di mangke ekdom specially ili tum hala kijui kilang adim po hor kijun lapen mupen tuma rompi asang hoke hai pulo hala gari ka sulai araki pan si gari sulai po nang accident po daglo munit apran munit acham kedam lapen cilon le je mani tumbang ke gari along pe ne pora kira pong pe bang po luna se pathe po hala picnic spot long sitamili tum landam thedam long ba hok pe lo mithang le dam ta hala dak luna se ke pathe pen ko mane men men ching koi du pe ne lang ke jang ta pe ne hang pasar ta hai lo mene ka chi thedum long le pen pinang an picnic spot long munit acham ke dam to la se hala dak bang ke apor pen apor hal dak department atum forest atum tame duties ke do tum latum ke ghonta mure latum mangke populo chok mari nangi chipuri nangko koma se horin koma ko pele la sol bisna mela tum lang nangko
Kasi nili tum bangke non bang nili tum sita me song pan sita me adima dim lang po nili tum ka chuning ri nili tum ke kinep puke nili tum ke aja po ngawi sita me every picnic spot long kami nili tum talang dun cari po labang so lang dun cari ke nili tum department masih komplain nang po people lo labang so pot ke nang nili tum karbeng long halat mitha department lo hor ki jon tom han pa ko te la da revenue long po la so revenue ka mat happen ke hala munir acham mang pe dan nang ne nili tu ke chuning ri kan tu ngabang ke la si pinangan pinik spot long ke lang bang ke hala hor ki jun ko pulo hor ki jun je phan ang hong thu det ama pinangan hadak dam po theng pia bin lang along pe ne mana bang so apor ke long pe na joga tu man department na tu ta ma tha bang ke e kuso ne amekan den si ke dam lo hadak chu jun lo kita me la tu malong si a section mokhata dolo abu sa mokhata dolo je chulong le la anarta pen ke klem long le ke kita me department na tum people lo chilang ni nili tum pe hala bang si ka chuning ri kang tum la po sino ke department na tum apa sita me ni tum a picnic spot long sita me la pen exercise tum pan sita me people si je straight window mokha tuwara re RV la pen RE long a dukan darua long license ka lipin pen a ot ka lipin pen je hotel lo puno te hotel tin lo je hor jorun imati pen kisumana tundo la dak ki jor sitame aprang ke nini tum la puson thek long ninge dam lo te so ado tum sitame ni tum phan anin na moi dek tai mi ba nang sosar mi ta sosar de tai mene pinangan nin kan thom pri prang ke aro sumar tum hor ke nam la hora dukan long ajap se thek long le bon ta non ke pi sumar tum chunam bun thulong le la puak kai bang si bang jui lo la pen hala isi bang ki jor tum ta matha nai hala school uniform pe no mata pachunam long po school uniform ching thang kon pe me ta me la ke school student lo pochini lo ta me hala poisa joine la tum jor de activity la puson da ni tum achar pe ke nong ke doping lo la sinon mang ke ni tum la son bang ke heno dak ji apo si ki wang ji la na phan si isi apor ka do ve phan da ka chuning ri do ni tum kadabi la pukali la ke ra phan ke chuning ri bonta department apang ke chicken nang ko bangke ni tum sudak pe na bangke la bangke puna bangke da bipo ge law and order hin SP DC la bang so ke mission bangke deng nai public place along picnic spot along rat thengno rat hong klang towar samepi la dak to pen se hot ki junar bia e to sar la bangke thenglong le det nai la ke ni tum han rat nang chibohong sitame ni tum la bangke chidang nang ko gi Jono joni pune putung pupe nane setia lo mantum jon dat no ta arki ji pavidet nangi ta ci bong jing che ba ra tum lang no dak bang ne hala na tum hor jun long pen nang tum long char du me me bang ke khelo da ka ma posi nang tum ki chu ki jona tum chu vet no hala bang nang char du me me phana bang ka chu ar ie dat nangi po bang sini ni tum ki chu ki jon no mata chuning ri ka chuning ri pen bon ta me department la ke thom exercise a department la pen law and order lapen forest atum hangke sodak pensi nini tunta dabi nang kokpo alam itu arona ek pen nini tunta lang dun sinang itu arona ek teng lala section atem pen claim na ikarbian long kali porte non new generation atum non na charli obi kini atum hangke non ke last charli wrong lo ahom lo karbian long non nikan thom ti bang ke charli ahin ke education na ahin tamit paprang lo Sita me kuan na kacari ke perang long halak ke no bang sinang perang muna lo. Aprang ha ro to kan lo mang ke drugs addict tang ho pene amu icho tang ho pu ave. Non ga tong tin me thang amu ma tum bendang lok la pu. La sila ke law and order tum sita me check and balance sote unmat ni. Sita me labang su people lo pote isi ile tum khe phan ke phire me mi ang the ka bang ke ini tungke kiludet akhai pina amasi nili tumatha bangga kupine bofa tumtong la puson agency nange bikok tong ili tumphan indirect ili tumaphan bang so paralyze iji tumakhai phan paralyze phan joy pen
la puson apulusi to nang edok ma pusi matharolo la posi song ma posi ni litumta kopi mai litum kar biang long hampang long mithangka akhey long kopi ni abimar nang ke bomje long bangke ni litum se tami ke thek long pen mangarat phan pachini kang tunduk pen paki klen kang tunduk pen na ajok si so lang do kar bia rat atum atami tuning rilo la se hala arta ke do ke thek ke ri atum bangke methang atum aphan tabe la puson si support na ko ake nilitum mangka kimisen apan se points of demand mokhata nilitum ta kibi pono laki nilitum hampanga song katsa pen de chipang tang si angton akar bi phan angton arada phan nilitum anutina phan apuson kada bire ji pajak kong kewe tami nang litum pen nilitum ki kachira pen kachuningri la anve setame nilitum theglong lo nilitum pupelo kopi posi tong sikot ningwe ni litung na bangso alam rada long kewan nang kok ma nili tumpu pelo abang ko bang pi panke nili tum hoktai silo manja nili tum asai hem nili tum kachido ajo nili tum hoktai silo rada panke lang na bangso la dak kachilang a oda dur ke he no nili tum hoktai silo pinang ana muni tum pha je kachitong ba kinyak pukali chitong lok pen nili tum kachithang kachimum lok nili tombang kubang kiban piklang lelo sitame la lang hitum det kali lasi amoda masi le tong kar biang long situation la puson bang je posi nili tombang ke kaninje nang ko bang ke do pik hangyang lo ino bahani phane ki puchot nai la pukali det amasi nili to e ghotona ke kovek theklong vek long vek la pen apran ke dam tami tum ke odun long vek apot si la bang so aram kiram phonga bang ke la bang so raki ke chu labang so jitu openly apor ki jun pene bangke lake exercise tum sitami odbek nangji apor nang lero lapen department atum mopen rui lem delo forest atum tapi posi la pusona bangke apor piwere roma lase every picnic spot along bangke no notice serve na kolatum in latum aron chichi na kola so aron notice bangke hengsi rara tuma phan labang so ada da openly nang ke hor ki juna raki la hai bang abidet nang ko pinis polo family tum ning parong na osuma tum kilun kikan pedona pi chop pi juna hor abidet ning arong me mati picnic adim lo pote hor to factory so lam mang me mati juno hor ki juni ke pinda ke cepat lahi phan kalimati di ni tum kamat habang la posi nang inut cho iru edat penajok nang lilong na charli dunimi nang lilong na bangke amunit nang pa chudun dia khanda puson abangke nang tum attraction bang pipedat nangi o bangsi kado ve phanda chuning report la lam thi sinar joik lanang litum phan nonang litum picnic spot along ke hor kangri kang krang pen dolong le pu ajat lo matidi la pen kisuman atum picnic spot along kijui da matum kisuman ke picnic spot adung ke hora dukan ba wine shop ke ave kisuman atum ke ponpo bahera dukan kulat pen ponpo kisuman atum ke halada picnic spot adung along kulat hini ke thomba kep halahai adukan along kejor tadu kisuman dongke hadak pensi chonam po jun po lason lasi nangli tumki puke picnic spot long hor kangri kang krang pen do long li pusi pulo lasi hala haya kulada long la haya hor mukha ke jora tum nangli tumai hin pe kupia message lo ki pikang tungke ili tumla hello lasi mu pen ni tumla department ke thom han ke jong nang kok ke athe hor ke jo lo mu pen pulo nangli nang tar jo la misen lo jitu picnic spot are kulat hini ke thom do ko kulat ini ke thom do ko hala daksi a hor jor ko putang te hala dakke aron do ma bema ke excise department atum surf na ko mati mande la tung ta hala e bong ni ba la tung ta tangka ma ha chu en bom be tong pe jor bom ma la tung chini ke la sini tum ba ke la si department ke thom excise department number 1 lo check na ko jor long le athala ma tuma section do ala ma tuma guidelines do je dhaba restaurant ko ano ke jor long ji pena ko hala school ba mane worship place pen ko ano distance o nangi
la kailangan itong mga guidelines ito. La sa hala bang kailangan itong mga guidelines, la pen, alam itong rule and regulation of excise, la dak long dolo, la sa excise department pan, nili itong tala sim, pan pulo, department ke thompan so dak, ke da binang kog jiya bang. Ate, nili itong na chini la pen ako hala, hor ke nam pen, lu ke papo longkok, pumat lo. Puta hadak, non ke thelong an ke gitu picnic spot along ke forest department atom phamu pen dari tula department ke thong punang ko ke forest department se chipahem phulo mati ate hala tumse ke ton ke lang hadak dulu ende ko pe pano ke ton ke lang ke mane hada ke entry take along entry bang entry fee bang inu pen pocket poma hala inu pen pocket ke long phan chotong la tum entry take along halang tum a getmen ke dulu ma prohibited do lahai hormu ponlong ma ponlong lima lahai kita melang betul ke cek dan pomati non ke dam tang ana ningkan ke labang so avidet manager haladak ladak bang karo munit tame dudong lote hada ning hang ling cuju nong lote ladak revenue nong ko hala so kama thapen bang si rat bang hengo idak lo la hengo idak lo ko ajo ini bang si pini ni le tumbang ke aku isieng tong chi pidun tunang kok lo la pen aku la hiniang bong tami udedat pulang te nona bang ke new ba isi circulate lo ba isi order seteme nili tunchinya tempo te non bangke law and order phandame labang so excise alo kerap doje phan aron repen horke jor aron repen ki juna tuma phan ki nep kang nang ye phandame police department atuma phan government non hejong isi la son hukum ke thodu la sini tuma law and order aphantame so dak tuning report je Karbi Anglong lapuson abang ke nautum lang nangi. Ate ni tu makhai dong lapuson aki sundu koklo. Lapen midhang a department os tame forest atum tame sodak intang pring pe non ke charge up nang ko. Pedo nang picnic spot kado kita dam bom lo. Itame hada ke ni tu mathalo ning hang ali. A order dur ke ciplang a order dur ke lo ke ciplang lapen ke ciplang dam jiatin kani. Apo si nili tumo pe nang lina kar ju bang la pelo are ya kulat do la tum jor lo la simu pe pulo ni tum pinang ana bangta lang dun lo thek long lo mi thang ta jui dam lo adim bonda la puson thek long po apo si athe hala ni nura phan ki pu mane kulat hala ki kulat ki pi bangta gol he athe hala tum pu pedat ke hala daga rai ke do department tum pu pedat ke ladak ke sonjor ini deh dak ke dom family pen bangi oso ki bigi thita bangi je ke charli oso marunta bangi sapi sar puta bangi hala tum si punangi pupidet pen ako excise atum pi ko pilon de non ke excise department tar biang long jitu me sem rap phan ke sarvi ni tum thek long mela ari vinu la tum long pick ta revenue excise department a revenue ke muni ko an hor ki jun ko an hor ke nang la lo mati mala tom pu hai hedat lo ma polang lo non bang ini tu mang ke pu plum po excise som handa karbelom atonas council la tum ta excise department a secretary non ayam non tani tu mang ke pu plum po je muni da phan adukang hoi pen apran ka pache la thot pen ke council a revenue hirek iri Mune na pran ke padam juji isi abik ki pa chopen ke je department revenue ke cipalong anong nam cipalong irik po ba taman Karbi Anglong bang ke ni matha bang ke excise department revenue bang ke avi pin po bang sime po bang tamene Karbi Anglong revenue yong siladak avi pin pulo tante alam bang ke Karbi Anglong arada to make horki jun kompik lalu mati non gedam tangke ini tu matha tha Karbi Anglong excise department tong si revenue highest munagi ke people Karbi Anglong ni tumana ki duk ki lo tum se horki junu omuna highest ko a horsi dorun e ke pudang ko teli tum council phata sorsar lambe rokta hai Karbi Anglong tumas council tum non ke chibai ko pila hora dukan anu tel iye matum mana iye ma purial Kone council lo ke the mujot a secretary porial hora dukan si khuli ako isi option number hini ko pila tum khuli ji BUC pen hora dukan cho
แต่อินูได้เยี่ยมอาจจะกองโดปอยสตังกาโดปุเตคนนี้มีเส้นไอสคูลเลยคุเลียสนเตอิลิตุมกิดูกเอาสมาร์ตมพันนั่นออร์ฟาเนสอาเซนตาร์เลยคุเลียสนเตเจจังเรงัตุมาพันAki jual pengen bicara di Jepang, pemane ia mening kibepen la pusona school kulim ko sonte, also se rat kachuro da duji. Kita me non ke nili tum jong si peklanai pote je non ade ke thea tum apuriam mane amu mane masupo amen pen hora dukan jong si peklanai teni to hopta sini pen amen panda konde jilada. La tum ke klenai ke akimi fansi eda Poisa tangka ke do binisuri do rada tunang chok khake hala siklem nahi mati sita me kopilo arevinu kilong ke joy poisa tangka ke wang ke joy kopilo hor kijun tum do pik puman non ke karbiang long along non ke la puson si hor adukan si non ke license ti ane mi ke tungge penang khuli pik lo difu along pak par jon lo dak manja matala son lo Ni tu cakap mana? Lasi la bang so mu bang ke lagale karbiang long excise department revenue bang cilut cok na lo putan pe dak bang ke ili tum rata tum aki meyan eklo ade karbiang long or ki jona phai nang jumlo nang komlo potsi revenue ta nang kavilu lasi ni tum mam sidam ko lasi ni tum first bang ke na an ne lo lasi Yong simisa pote je council atumta hukum pinangko karbiang long ara kangkama ka kaching kan hon kanying so penajot labang so jitu ni tum poison demand lake thoma department fan khodai dampo lasi labang so te ngabangke alang tum outbreak nang ko lapen picnic spot along ngabangke non ngabangke lapason open araki krep thor bangke theklong ledet nangko la hello ni tum karbiang long arada tumapan mate ke kikidinga tumapan nili tum karbiang long songjapi lapen songjapo tumapan nili tumapan karbiang long arada tumapan nang cari nang salon atumapan kacuningri akid hidung kacuningri ke dukan tunga bangke laposi lahor ajoine raki rampong ajoine munit apran pinang andam lo labang so bangke tunda sipikom nang kubangsi nili tumahin bangke ninga plongpen ni tum kacuning ri kan tung bakat sam phang song penke ni tum sulang do kar bia radap ham kacuning ri alam thenang le tum media hoi pen pini ni tum tong sekot kunang kok lo akhe da bang so alam ngi jeta ni tum un edel lo pima mu pen ni tum pulo ni to abang kutum han pini lo labang so bong ni tum bang kep bang koi bang photuna phurun long lo rabun long lo thek long lo kacing kime phopet lo Aposi karbiang long tapusona bangke nang nilo po bangsi ni tumpini tong sekot pe nang litum phanang gaham pen sulam dorat phan kapacin kan tong lam thela po hello Lansing Tony Koglo Domi Thakmi Kurang Tu Kardong